phaikha jane mari kiching song norok bahai tongbai khaklai norok jotono kaham korongtui first class na tongnai neng khakao phaide sung tini khanalai te sahaina hai lifestyle video je khoroksa YouTuber Bini lifestyle video se sung tini kai saiman lainai je bo kabang story eba hamza gai kagai thangmani break up tongmani te bo bahai ka hamza kanang aba haira kabang motivation roi tongo tei norok Bini video nai kabang mana khaksang go te hamza go neng khakao anga phaide se kokhlok thangi anga abani sai sekang norok takuna kokborok ni te kan entertainment channel no subscribe khlai konke subscribe khlai pai di anga phaide tini video no changlai siwana Takhuk Khoroksa YouTuber je Bini YouTube ni bwmwng ke Kokborok Disclucer ni owner ni lifestyle video rok sung tini saima lainai pulan saima lainai real name tamo Bini real name ke Debbarma Andrew himani abo Greek kok ni abo Kokborok ba hingke khakotor hinjakmani se phari sung tabu saima lainai Bini nickname tamo bono nickname eba ringjakmani Bini bwmwng ke Duru eba pen name ke Duru Tiprasa date of birth ke 20 June 2002 wobo achaimani sal hingke Thursday eba Brihospatibar eba srang salobo achayo Bini present age hingke 18 plus or 2021 no romoi birthplace hingke Agartala BM Hospital family members hingke family borok khorok batango Bini mom te Bini dad te Bini monaisang khorok nei tichin Takhuk Andrew Debbarma jotoi borok khorok ba tongo Tau khare sung saimala na Bini first habitation or official address tamo village ke Bairagi depa Chakmagat subdivision Telemura district Khwai Tripura present address ke village Champlai Kami Chakmagat under Mungya Kami RD block subdivision Telemura district Khwai Tripura community hingke Tripuri West mother language hingke Kokborok religion ke Christian nationality hingke Indian education government degree college Telemura BA history honors 3 body weight tongo Bini weight hingke 49 kg height hingke 5.5 feet hair color hingke ba black eye color hingke ba black and blue Bini hobbies hingke literature writing singing reading both favorite food hingke apple toktui tei ekru lok bo chanani pelakna hamjago tei thokjago favorite vegetables hingke milo favorite color hingke blue and black favorite subject hingke history favorite Kokborok singer hingkai khoroknei borok hingke Parmitarian and Sekang Debbarma favorite Bollywood singer hingke Jubin Nawatial and Shreya Ghosal favorite actor and actress hingkai Bollywood ni Utkarsh Sharma and Ananya Pandey Bini favorite movie hingke Titanic bo present tamo khlaitong bo present pori tongo te Kokborok koklop story drama aba hairok suyo present bo simani Kokborok bai je bisap abo hingke 17 ta koklop sika te kothmayung drama short story rok bo sika te abana kani bo first YouTube phaimani eba first YouTube entry mani hingke 16 June 2021 bo YouTube Phiya tei Bini tabo YouTube growth ngi tongo noroni hamjak manaroni khairok ma bai botebo kuchugo kawan nei ang khakawa kaitone hamari mani bo musuk jara tori tongo Bini first YouTube je video upload ni bumke ani asai maha cover song Bini monthly income hingke 4000 taka ba per month 4000 taka abo teaching tei mothani samung khlai bo manjawa Bini girlfriend hingkai krui bo single no hingkai morok saima kana chini Takhuk Andrew Debbarma ni lifestyle eba Takhuk Khoroksa YouTuber ni lifestyle morok tamung na Bini fan eba bono tasagi tongke Bini story rok naina rok hamjagei tei motivation rok manai tongo gakaiba norok o video 1k like sopungri nani tapogdi ango video bagi 1k like ni target tonika gahaina ni bisingang te kubuni lifestyle video rok tui phane te Kokborok cartoon video eba gobang ma hai online process rung rok nong bisingang tui phane ni kokduwa gahaina hai norok bai next video malai phinai jotono hambai